Welcome back gulte ho. Tuni ting la film thupi ta khat isei di wahi. A film min hi a hele kesari 2 akitin, kesari 1 chu so dak si Kumar Maman ana thohin explain jong kumni masanga ana ki bola hitai. Nana vet lo lai a hele link comment ma sapena hi kahin peding hin part 1 chu ana ve in. Tuni explain i bol diu pa hi kesari 2 akiti jing wangin kesari 1 chu to akinai na momong umlo jing a hi. Azi chu in heaven kesari 1 a chu Akshay Kumar jong azona thi a hitai. Thusim ta ana hin hi chi jong chu tunia film isei diu pa hi pidinga athupi ekati ham itia hile 1919 kumachun Punjab Amritsar khun garden lin ta Jallianwala Bagh kiti ana uma hi hichi hi golden temple kom cha uma hi British ten India vai ana po layu chu hin Jallianwala Bagh achun mihem sangkhat to bang hi ana that ve akiti tu chan na Jallianwala Bagh atiu chu aziap thupi uwa phati cha koi phadu hin aning langa ringwel lin ta khat anuma hichilayong chu mihem zawal hi an ki chom lu da hi hichi ringwel jong chu tu chana hi phati cha koi phat jingo hin Punjab a chen an umwa hi le hichilai mun khu naga vet theu hi British Sipai General Dyer ki tipaji a hi to bang thil so chu anom theya hin British te vai po lai a hi jingwanga India mi lawyer khadin General Dyer chu iti kora ki he pia iti hin khetlu am ti hi tuni thusima ingai diu hi tuni thusim hi khut lakeng te pangtalova courtroom sunga athukewa khut a chong ki zep to diu hin hung choding hi thusim chu pan taw hi te thusim hung ki padin Jallianwala Bagh hung ki vetse akuma hi le 1919 13 April ni kho ana hi nihla lang nidan nga la hi ana hi tan India mi tamta hi hichi garden achun protest bolding in ana ki sukhom tawe British government in India mi hlam ho dik to ta control a bol thina di wachu dan khat rolet ek kiti ana koi do ki ro hi hichi dan chu la do te ding atiwa Jallian Bagh a chu ana ki sukhom wa hi bargat kiti go thlang chapang khat jong hi omin ama hi anu le also pinu to hi chelaya chu hunga hi ama jong hin le kha them hi a hom le le jeng in a hi le anun jingka ko na nang na boi jeng tai hung to thimin ati pe le bargat in jong anu chu adon budin heno ka to thima kalungtup in ein da thale ep phachum ding ham ka to thim chu ati pe in hi ama ho na chunglang ta chun len na khat jong hi hung leng tan phachom khat jovin British India Sipai ho hi ahung lut tawen hi British India Sipai hi a thim lo yum wa hi le India mi hiza British te Sipai ya ga pang ho chu British Indian Army ki tiji a hi British Sipai General Dyer ki tipa jong hi hung ki vet sa tai ama jong hin aloi chapang ho hi aki got satan Jallianwala Bagh a India mi anom ho zo se chu warning jong pe masadelovin a ban cha chun a kap sa jing tai mi pi tam ta ho jong chu get langa jam do ding a tivle get jong chu ana ki bon kidin hi cho se siong chu a bon chan a kabli tawin hi so chat na ding ngai to zia well sunga ki chom lu jong tam ta hi anom tawin bargat jong chu mi thi ho chun ana del den jing hin hi cha chu ama hi ana su cha bo hi adang se hi amuna ana thigam wa hi tai 1914 ko machun World War 1 chu ana ki pan kitan British Sipai ho hi hlom thim a hi tawe India lamkai ho to an ki tiap nau chu a hi a hi le gala hi India te hin British te na sa ta pan pi wa hi le ama ho hin independent ka pi diu hi ana ti pe udana hi Indian jong independent amu theina ding a hi pole ativin laksom le liwa lang hi British India Sepaya ana pangwa hi tai phat na che in gal chula hong ki chai ki tan British te jong ana ki het mo thu sa ki tawin hi India gamsung munchum choma ko na British Sepaya ana panchi wang wachun Punjab a ko na hi mi atam zo ana pangwa hi British ten ana hlep je wachun Kripal Singh ki tipalam kaina hin Punjab a hin ki phin na hin nei tawe British Crown ati jiwin government ti na hi jenge Kripal Singh in hito banga pa na hin la je chun British government hin zela kwai te ding ti hi angai to hi court a hin live lang achung thu ana sei tawin a hin la codin a thiep mo na ana hepoi Governor jong hi alung dong thim jing tan aman jong advisor ana manu India mi tirat ki tipa hi akimu to pi tai tirat in jong governor ko machun all mo hin India a lawyer na sapen pa tu chana ki song hat mo khalo lai ama khu ka coding hi tai ati pe a coding pa yong ki vet satan koidang ane hilo I hero pau sakaran nayar ki tipa hong ki vet sa tai ama hi nayarin ko vo hite nayar hi miching ta ahin la British le langa pan ala ji hi hichi hin ama ho jong hin a it le jengwin ki vai po naw viceroy council a jong member a ama bo hi India mi ala o hi governor in jong lungim ta chun nayar ko ma Kripal Singh hi thumvei lang lawyer ka man chawa ka bol chawang win ka khian hlubut pove nang bo na hitai ati pen hi ko da chun hong ki he pan tawin Kripal Singh a lawyer pun jong judge pu ko ma chun
government hi ki pading dola hi aji chu kripal sing chakhat bon hi anome thuta hin seido a ati pen hi hichilaya hi zat spu hi akita jing hin India telanga jong site la chomlo British telanga jong site la chom de lo hi nayarong chu hungding do tan kripal sing ko machun nang hi poem sun thim ta na hin na le khasud hojong kana vezin ka pa cha hle jinge na college fa jong ka chi in nang chung thu hi ga khole nang hin bom na sim theyam tin a hin dong tai kripal sing in jong a hin don budin walwara jong chu kana pan hin British Indian Army akana pansunga chu bom sim tan hojong e hilove ati pe tai nayari ne hin don bud kitan bom sim jin he jia chu naloi chapang hojong bom sim tan na hil hi British officer khat a gari puma boma na hal hla jingu chu nang thip mo hi nangin na hil zia hi ta chu naloi chapang hon a bolo hi atin thip mo chu a chan tai kripal sing in jong ama thip mo a hi lo thu chu i ma cha jong a sei tapun thip mo ana gyal ta ji wachun kripal sing jong hi zel anga ding hi tai Koda ki hen phar chun kripal sing in jong nayar koma miching ta na hin a hin la na pan na lang chu di lova hi na hin ki do ting le na ki si ding hi ati pe ei hola jong mi khat viral nom thet pa ho ang bang jeng na nayarin kis na sata ana hal pi ta je chun British te jong a thau nom hle jengin lengpa thupi dung zuin nayar chu ki pa na sang ta thil ana pe ta ven hi nayarin ki pa ta British te anga thil a ki san jeng wang chun Jallianwala Bagh a thil so chung ki vet sa azab zabin lungnat hle jeng in hi Jallianwala Bagh a thil so zan chu hung ki vet sa ki tai dayar lam kaina hi chi zat zat India mi ana thi jeng chu governor jong hi lungdong thima hi tai aji chu thu hi hung lik au te te ding a hin azan zan chun press ho zo se newspaper bol ji ho zo se chu a newspaper ho hi a hal hla pe tawin hi chi thu hi koi machana the thang lo ding in warning a pe ta ve mi thi chu ana tamwal je chun aki vuina ding aki hal na ding mata azong hi umlowa hi tai hi chi ji chun sipai ho hin mi thi ho chu wadunga hi ana pai jeng o hi tai ain ko te adam na lai ho zo seu hi amin min na chun somni lenga che hi sum ana pe ovin hi somni lenga tia hele masanga dinga chu tammong mong na hi thoding hi mi zo si hin dayar thep mo na koivin achung thu khol sa na ding in government kom hin nge na anei ta ve British government jong azona zon chi kijing India mi a hin ama holang mi a hin ata san thei chiu azon ki copy thei chiu chu a hleng do ki tawin dayar chung thu hi a khol sa ve pai khat hin report a hin pe in sangni wal hi chinya chu mei chang ki hla a hin galgu bol ho chu mihem sangle zagup le somnga ki kaplih hi hin ti nayarong chu hungking la jengin galgu bol na ti ho chun sipai ho chu mi izal a thawam tia hin do a hi le sipai ho khat jong a thi poi hin ti tai galgu bol mei puma ki choiven na tin chichula sipai ho khat jong a thikit pon dat mom thove a hin ti tan hi nayar hin serious ta agel wanga chun aloi dang ho hin tot nei na hin nei ta ve na hi nayarin jong a hin khol pe in mithi zat ho chu a hin hisap pe a hi le report a ki sun sanga chu mithi a chu tamwal jing a hi aman jong tirat ko ma chun ipidinga mithi zat hi na sel mang ho ho hamatia hi le tirat in jong seiding hepoi governor to ki hotan ati pe jenge nayarong chu office akuna hung pot da hele get ko mahin bargat hi amutai bargat jong chun lim ho hi aki khabin ane i mo in hi nayarin jong sipai pa chu ga dong tan hi le sipai pan jong hin sei pe ama jong hi in ko te chi a hin compensation jong akila nom poi ni se le hi chalai get hin hung ji in viceroy council a India mi khat apanga ga hin Jallianwala Bagh a thil so chan ho zo se chu thuta hi viceroy pa ka sei pe no me ati a hung ji hi ati pi tai hi chi zo wachun bargat in jong painting ana bol chu hin vet sa tai Jallianwala Bagh a thil gim nei ta chu ama hin painting a ana sim hi nayarong zana hin ei mu thei tapon angel gel jing tan hi azinga hin bargat komin chetan school ipidinga na kailo ham Kerala alanga khu ken school ka nei hin hi chalai hun ka kai tan ati pe bargat in jong ana don burin drawing painting poem sut ho thim hle jong leng country dinga ip phachom ding ham ati pe bargat hi kripal sing chapa chu ana hi kripal sing chu in he na lai deu hin ama sapena nayarin zela ana khumpa chu hi kapa hin India champlat mu na dinga panla ding dan ei hil jengwin hi chi zia kanu le ka so pinu jong ka chan hi tai British howang chu a thim mo a hitan India mi hi a British te thep mo sei do ngam lo wang chu British te sanga thim mo zo hi hin ti tai nayarong alung sung hi atong khle jing tan apan di lo dan hi ein giat do di tai British te hoi to party among home ki tawin hi le ama ho hin Jallianwala Bagh a thil so ho chu tot nei na nevin mei chang beijing chan ka kap hi po atiu ve ama zong hi lung hang wal jing a hitan akipodo in bathroom sunga chiring atia hi le
poster khat ana ki tar ki de ui chale India ho phal hi poi ana ki sunin hi ana dan chu i gopel ki sat do hen lang screen sunga hin ki lut theile ki tijeng hi dayar chung thu an hol chu phat hi ki chaitan member ho jong hin vote hin bol ta ve adang se hin dayar hin thep mona anei poitin a hin sun ta ve ni hi che hin nayar wang hi a boi hle jing tai British telanga panding ha India mi pi ki thopi ding ham khat pen bo ma hi tai aman jong a gelin a zo na pen asun dayar hin thep mona ani yeti na hin sun tai aloidang ho se sen thep mona ani poitia na su jewa chun dayar hi thim mona nei lo hi tin a hin phong do ta ven hi ni se a get ko ma ana dingji pa bargat ong chu hi chini chun anom ta po na hi le nayar jong lungdong thim jing tan hi ama jong chu hi chi bargat tel lang chun aga chi phei na hi le mi pi ana dim se jing tai in sung langa chun bargat thilong chu pun kang khat hi ana ki khum tan thisan ana jeng jung jeng en hi mi pi ho a khyolim na wa chun bargat hin a khut chem cha kya da amal ma ki thada hi tin a seuve nayarin amu pharin alung na hle jeng en hi aman chunga zinu hi a puitan mondanga podo pi ding a thitai hi che chun lo ki chu til beb dil rit ki tinu hi ong ki verse dil rit in jong nayar ko ma chun I chan geina zam god ham nang thil bol ho hi bang a ki ngai sang zia ken jong kain ko te kin ta la lo kin sim jeng a chu tua British te na ki chana na zam god jeng ta chu ati pe nayarin na don but kidin nain ko te tan hong ki na chu to British te to na ki na ding hi thoki banga na gial ham a choma chom hi ati pe hi che chun dil rit in jong keile nangin lo isim thlonin lekha thiam ta ta hi thloni a hin la tua chapang kom som le thum bep chun British te adong ngam jeng chu na dat mo lo ham jalen wala ba ka khun khat ve chin lang gavele chun thisan jong dim jing na la hi bang pang la jong mei chang ho jong be na la hi sangkhat wal chu dayar ji a thi hin kum som le thum bargat wang chu nang ji a thi hi ti sumil hin ati be tai nayarong chu alung sung he silong chem cha ki a da bang jing di dan hi tan tin azinu to na che te ding ha ole hung ki le ki ding ham in het diu hi dilrit in jong dayar hi thep mon anei a hi atin court case a ka bol tai hi chi thu hi dayar te hon an he tawin alung hang hle jing in hi a hin la loi pau khat pa hin ipin olmo ham nu mei khat se hung ding cho ei ho pasal lawyer hi zat kyo ma ati pe tai azinga hin court case hi a hin pantawin dilrit jong anarwas hle jing tai dayar te ho wang chu olmo lu jing wa hi hi che chun dilrit jong hung ding do tan ipat masangwin kapan khompi ding pa lawyer min thang sakaran nayar ka ko no me atin nayar chu a ko lu tai nayar chu a jinu chu to a kholang wa hi ana chelo hitan ama jong chun mi ana ki thana jalian wala bag jong chu aga vet hi ana po na che jeng hin hi chi phara chu dilrit hi to na ki ho to a proof of zo se hi agu gu a ana khol hlon a hitai kot sunga nayar aga mu phat chun dayar te ho hi alungim hle jing ta ve nayarin zonga hin seitan 13 April na mi sangwal ana ki that ho zo se chu hena sa ana thau hi a hin ti dayar langa lawyer pangpa hin a hin sei ki tan hi chinia ana ki that ho chu mi pha na hi sa ham mancha ho zonga ki choi hin curfew zong ma hin curfew zong nit lo a hi ve ati pi tai nayarin na dong kirin mi phalo a hi wa hi le mancha izat na muwam ama ho thilong no ya chu mancha khat zong a ki mu do poi curfew a hi le police station a hin ho win hung lang win ipidinga police ho jong chun ana no lo ham ipidinga hi ta chu wasa jing ham curfew chu kilep na bo na manu hi ati pi tai hi che chun British lawyer pun jong officer khar hi ko do kidin do na hi ani ki de hi chi pa jong chun court sunga chun hin sei ki tan hi chi ninga chu ken jong mi pi hung ki zot chu kana mu hi ipidinga na ki zot ham ipi na bol gor ham ka ti a hele chemzam thema sa dovin tuni hi chlai muna thisan ki soding hi atp we hi chi ji azu ken jong sipai reinforcement hi ka ko hi atitai nayarin hin sei ki reinforcement na ko wa hi le direct a ite general dayar hi direct ana ko jing ham aka officer tam ta het sa ding uma cholem atp hi che chuna ko do pau hin sei ding jong anei tapoi nayarin hin sei ki din hi chinia chun len na jong achung wa hin hung lenge hi mi zat mong ki khom do wam iti thading ham ti chu len na ko na hung vet ma sat hi a hin ti tai a hin sei be in hi chinia chu muslim leader hole hindu leader hon thakhala meeting anei khom hin hi chu chu British te hin avet nom lo hi record chun mi thi za dong sangle zagup le som nga bo hi na sunwin ata hi mi izat mong chiding ham nang hon sei do po ve ati tai zatspu jong alung dong zengin dayar chung thu hi kura sei theiding mong a hinai ti chun phone do na hin nei tai
Nayar le dilrit hi India mi pi te na ki papi hle zengwin dayar chung thu seiding lawyer tai te chun newspaper zong a hin so ta ve dayar chung thu hi tua hong ki pan beb ding hin hung cho pan ding hitai governor pu zong alung hang ta na ki tom jing ta hi London a ko na lawyer thiam ta ko ding hi jing ta ya hin tia hele terak inwang hi ti chu ngai poi hi ta chu i bolwa hi le dayar hi thimon a nei ta ba hi tia min a het ding hi India lawyer na sata khat ka hena la ye ama hi ake khat British mi a hin ake khat India mi a hi chi pa chung ki vet satan amin a hi a hele nevilin a ko zi ove ama zong hi mi ching ta lawyer min thang ta hi masanga chu nayar hi to zong an pang hom zi lo na hin tirak in zong nevil hi ama holanga hung pang nan te ati je chun nayar hi a sei phatle zenge nevilin zong boy ka sapoi na sei phadu chu ama zong chu lawyer min thang ta hi nai mi ching ta hi ahin la tu changa ke to ka ki su to kha hi laya hi le hi ti ta chu na ngai sang hi a hin ti tai ama holanga pangdinga chuna ko jing in hi le nevil jong hi apang nom de poi hi chewang chun tirak in jong eden hona gulung thim chu a hin man hi tai nevil kom chuna sei pe kidin nang nu chu ka thuya tanwin British te ki chep na hi jing a tin po a sei thang le jing e ati nevil jong chu hunglung hangza jing in hi ta chu ko na sei hamati a hele na to na mun lopa nayar hun mi koma a sei thang le jing hi ati pe tai hi che chun nevil jong hi lunghang wal jing hi tantin nayar hi kora bol charing ati tan tirak te ho hi to ki hut chop tai azinga hin nevil jong hi kodin hung lut tan hi le mi pi jong hin a ve so jing tai azi cho ma jong hi mina salui ana hi dilrit le nayar rong chu chibaya bo in kina sat sa ta chun tuana kis bol hi nang ni dinga jong azona pen hi ding hi tai azi chu na hat mo sa hlon hi ati pe e ko chu pat na hi hin nei ta ve na hi le nevil jong hin alung thima hin mang cha pai jing in hi zaspu kom chu na hin sein dayar hi achung thu bon ki tan pe lo lai chu newspaper media ho zo se hin dayar hi a phamo in a sogam ta ve media manji hello jewin tu chunga ko na hin media ho zo se ko sunga lur sa lo ding in a phai hin ti tai thuta hin se je chun zaspu jong hin a thu sei chu an pompin media ho zo se chu a sol do tawin hi che chun nevilin zong a hin seitan det 13 nia thil so ho zo se chu dayar le a se pai hon a bolo hinai ipije a kap jeng ham ti ho chu het chet ma sat ngai ding hi china ding chun det 10 nia thil so het ki na ngai e det 10 nia thil so chu martha na hung sei ding hi ati tai martha chu ko do tawin hi le ama jong chun a ka pum pum chun ke hi missionary school music teacher ka hi det 10 ni hla chun staff room a ko na kong po da hi le mi khatin room in ei kailu tho jengin hunamin ei su se e ati police station FIR jong aga bol hin hicha chu asu si pa jong chu anhamat u hitai nayarin jong hin dong kirin hicho thu chu to Jallianwala Bagh chu ki timat nei pi u mahama hin tia hi le nevilin jong mi pi chu lim khat hi hin vet sa tai hichi pa hi tanvir a hin Punjab a geng ki phut tha danda force a lam kai hi alam kai pu ama akimat phara hi aloi chapang ho hi lunghang hi ta ve hichi zia chu ama hozong hin phula ding ativin det 13 nia chu protest la ga pangwa hi tai ama ho lungtup che hi a hele alam kai pu vin a bol bang banga British nu me hozo se hi su se ding atiu hi hichi ho nan do theina dinga chu dayar le aloi chapang ho chun Jallianwala Bagh a chu mi phalu ho si si ana tha jingu hi ati tai tanvir ma chun martha hi keisu se hi atia zela hi anuma hi ta je chun nayar le dilret ding hin seiding tapoi hiche chun dayar chung thu hi ni khole phat ana pe be ki ta ve nevil le tirak te hozong hung kilung thim ko phar hin le lom hle jeng hi tai nayar hi lawyer a hi jeng wangin mi su si ho aki thopi atia chun thu phalo ana theza ki tawin a hi le nayar le jinu jong hi ni khata pot do tawin a hi le hicha hi nayar jinu jong naw avop hi tai British nu mai hozong hin nayar hin mi phalo aki thopi atia chun an he ta jiwin nayar chu amai mei hol rongvom ho them hi an nu pe tawin mel se ta chun an bolu ve azinu jong hi alung na hle jing hi tan nang le keiding na gyal kho lo jong le kho poi kasunga naw cha ding be hi gyal kho in pot do ta hi de ati jinge nayar wang hi lunghang che che jing hi tan Jallianwala Bagh kami ka sa te hi chi zat zat dayarin a tha jing hi van noi ka het sa te de ding hi a hin ti tai Goldeo court case ho hi details momonga explain ibol zilova hi le thusim ngai dinga chu a het ha sading ilung mo boi ding hi na hichi ji chun details momonga ama ho sei bang banga hi ka hin explain jing hin
thusim hi akia khat bo I phana laivin minute som ni lang hi ana che tai thusim a sawwala hi le angai ding in zong anom theipon hi chi chi chun thusim hi tunia ding in hi chan hin ngautin idam na na wa hi le jing mata ting le aban hi hin sei chai pai diu hi tai dayar le aloi ho hi mi British government a hin ama ho vai po na hin bai hiwa wang a hin zolu hil diu hi nasata dilrit le nayar rong ki thorona a hin bol diu hin akit teng le chu thera hin chai diu hi tai